Бұл аккордеон, бұл менікі. Бұлар жөнін алып тек тұрады да. Ана мұны мен кішкенемде апама берген да. Елдің малдары мұны өйтіп аккордеонды ойна деген балам, сен де ойна. Елдің малдарынан кем қалмай ешқашан да. Мұны алып келіп алып үйге бір күн ойнадым, 2 күн ойнадым. Үшінші күн өздері айтып қалышты, балам, сен аккордеонды жақсы ойнайтын сыртқа шығып алып ойнашты. Сыртқа шығып алып, 1 күн ойнадым, 2 күн ойнадым. Üçüncü günü bir açıldı, kaygılı nefs koşulan var olmuş, asıl ölü aldı da. Ana koşulan aşağı olup gelip, ay, Aslanbay, sen öte keremet oynuyorsun. Şu sen oynaganda Irısbay, Hasan Kalınlar, Rukbay, Rasıl ölüp kalıptır. Alan, Ruhsar asını alып bak anan. Sen dedi ki, o, ayın arcalarda oynatшы saray жаққа, dedi ki, Örnök жаққа, Mingurak жаққа деп kalıştı anan. Örnök жаққа var, 3 gün akırdan oynadım, o жақта sarayda örtü iş geldi. Ana şoyun ırdı ayağımda. Azır ben suyu жөнүндө ырдайм. Bunu biz hareket kılıp yazmış ettik. Ana bırak gelingizler bayağı men ırda atkanda ne suçukalar kulağınızlardı, kolunuzlarına cevap durmuşlar. Жүрегін açarlar, ehtiyat bolmuşlar. Ana meselemi boşladık.